teman sama oma saya. Bye-bye. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini Mbak Tina Bule ada di rumah tante dan om saya dari Rumania. Dan mereka buat orang Rumania itu kaya banget. Kalau pengen tahu dan lihat bagaimana orang kaya di Rumania atau bagaimana aktivitas kita hari ini, harus nonton videonya ya. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Yuk, dingin sekali. Bule's Adventure. Keren gut sama Amida. Bye-bye. Bye-bye, mamu. Bye-bye, Mamu. Haide, mami, să vedem tata și One. Haide, mami, hai, let's say hi. Haide. Kita bilang halo. Uite-l pe tata. Bună, tata. Say bună, tata. Bună. Bună, tata. Uite pe Ana și pe Mami One. Mami One o cheamă. Uite pe Mami One. Go to Mami One, haide. Go to Mami One. Uite că și noi ea se duce de la mine, vezi? Say hi, bună Ana. Give Ana a big hug, haide. Go give Ana a big hug and kiss. Haide, Mami. Tudor. Give Ana a big hug, haide, Mami. Kiss Ana. You kiss Ana? Give Ana a kiss. Bun de pupa. Bun de pupa. Mami, Haide, let's go, we walk, da? hai să ne plimbăm. Haide, let's say salut to One, da? Say salut to One. Bună! Bună! Haide, go to One, haide. Come here. How Go are to you? One, haide. Say I'm fine. Salut to One. Salut! How are you? Say I'm fine. I'm fine! Aoleu. Da, jadi tu ada oma juga. Bună, mama. Bună. Să vezi ce-a fugit după pisici? Da? S-a suit la etaj, eu după el de-abia l-am coborât. Ai, Păi mama, asta nebun. Da? Uite, dia udah jadi teman sama oma saya. Dan tadi oma ceritain karena Tudor bangun sama dia, Tudor tadi lari-lari sama kucing. Kucingnya semua takut sama Tudor. Bună! Bună, mami! Bună itu kalau bahasa Romania, halo artinya bună. Vide primăvara, se așterne toată țara. Crolicele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Itu lagu Bayi Romania. Wow, what is that? Să dăm mai legat pe scări. Da, cred, da, știu. Dacă sunteți convins, va pune... Da. Bine, venim data viitoare. Tudorache, vină încoace, Tudorache. Hai mă, Tudorache. Tudor, zis Dor. Tudorache! Eu nici nu pot să-l ridic, care 16 kg. Da. How are you doing? You think okay? Tudorache? Go to Mami One, haide, go to her, give her a hug, kiss. Nu, hai că a văzut apa. Îmi place apa, ha? Ține ține, că eu am obosit. Da? Ții, da? Da, Oane știe. If you wanna ride. If you wanna ride. Uite ce-i plac. The ride, the ride. Go, Dido, like this, mami, haide. Haide, di om saya, One, say hi, One. Say hi to the camera. Hi to the camera. Where's the camera? If you wanna ride. Nah, jadi ini om saya, mereka tinggal di dekat kota Bukares, makanya rumahnya bisa besar begini dan ada danaunya juga. Keren sekali dan hari ini kita mau barbecue dengan mereka sama Sama hello, how are sama you? hello. We have some guys here. Hey, you wanna go down? Yes. Hai. Da. Opa, dan ini siapa namanya? What's your name? Tudor. Say hi to daddy. Silau kalau liatin daddy. Haide. Go play. Butelia, eu ce butelie. Uite că nu poate, Ana. Dia bilang berat sekali tidurnya. Alah.
Mereka seneng banget karena mereka belum punya anak. Jadi seneng banget liatin dari kecil saya juga. Ada saya semua juga. Mereka seneng banget tapi ya belum punya. Jadi mereka seneng banget liatin Dido. Olahraga bisa hidup sehat, cuman di dalam satu rumah tuh Dido udah mulai gym ya? Oh, lagi exercise apa? Dido sini dong. Dido lagi olahraga sibuk sini. Takut jatuh nanti, ayo Dido. Sibuk. Oh lagi sibuk dia, oke lah kita lihat ini dulu. Kolam renangnya, tuh lumayan dalam ya, dalam banget. Dan yang bisa olahraga bisa apa aja kalau pengen di sini. Lucu banget ya. Nah jadi begini mereka. Dan yuk kita lanjut ke living room sekarang ya. Oh itu kakinya, ya, oke? Ya ampun. Ayo, let's go, yuk. Kita balikin itu ke kolam renang ya. Kurang mana? Yuk, balikin itunya ya. Termometernya yang tadi ambil, kita balikin ke sana. Ah, ini enggak ada ya. Ampun. Kata-kata, let's go. Yuk, kita kasih lihat itu living roomnya. Wow, luar biasa. Nanti bisa lihat lampunya. Kayak saya sebelum di rumah mereka cuma lihat di film aja. Sibuk dulu tidak? Oh, katanya itu sibuk dulu. Oke lah, jadi mami tungguin ya. Kita mau workout. Dah, haydi. Mami, haydi. Haydi, mami. Oke. Oh, sibuk ya? Ya udah, mami duduk di sini, Tito sibuk di sana ya. Tito sibuk apa? Tito lagi sibuk gym. Oke, tadi mami boleh duduk di sini? Boleh? Apa itu yang mami mama? Sup. Sup? Supnya yummy sekali. Seru. Yummy, yuk kita lihat living roomnya ya. Yuk, sini yuk. Kita coba di sini masih ada Oma. Bye. Dan di sini ada Dido mau main. Oke, Dido main dulu ya. Oke, terniton, mami terniton. Nah, siapa mami? Oke? Oke, yuk kita lihat living roomnya dulu. Di sini ada beberapa sofa. Minibar juga, dan lihat TV-nya. Kayak di Cinema 21 ya. Keren sekali. Punya piano juga. Punya beberapa armchair. Ini kalau lagi mau meeting. Oke. Yuk kita lihat dapurnya ya. Saya kenal rumahnya sebaik gini karena waktu saya kecil, kalau lagi summer holiday saya ke sini mungkin seminggu sebulan. Setiap minggu sebulan. Ini ada mejanya. Oke, dan tadi kita beliin bunga buat tante saya. Lucu banget. Tulip, kalau di rumahnya tulipnya gampang-gampang. Di sini ada satu toilet lagi, keren banget. Wow, kayak di hotel 5 bintang ya. Sini liatin, ada toiletnya, luar biasa dong. Bagus ya, yuk lanjut yuk. Oke, kita matiin lampunya. Dan dapurnya. Dapurnya ada meja makan satu lagi di sini. Ada kulkasnya seperti orang biasa. Oke, dan ya begini house tour kita.
nanti kita akan keluar dari rumah dan main di dekat danau dan segala macam barang Bayu, Dido dan keluarga Mbak Tina, oke? Oke, yuk kita keluar dulu ya. Lari-lari? Lari-lari. Oke, bye. Say bye-bye. Bye-bye. Hi there. Hi there, Daddy. Kata Dido. Ini apa? Apa itu ya? Oke, jadi rumah ini di kota Snagov, kota kecil dekat ibu kota, dekat Bukares. Dan di area ini biasa ada kayak villa-villa gitu atau ya banyak rumah yang besar sekali. Tapi bagus itu, lihat ada statues, ada banyak hijau, jadi luar biasa di sini, enak banget kalau lagi musim panas, luar biasa karena om saya punya banyak, bukan banyak, cuman satu perahunya. Di sini dong. Oh, masih ada esnya, masih ada saljunya, bekas salju kemarin. Sini. Ada salju. Yang jadi es. Salju es. Wow, keren. Ini Daddy minum pakai air. Kasih Daddy. Minum air. Minum pakai air, Daddy. Kasih Daddy. Minum air. Oke. Oh, ini apa? Oh, itu burung. Banyak burung tuh. Lihat, Daddy, banyak burung. Go, kasih Daddy. Ah, walau. Non, c'est Mami Polgal. It's ice. Daddy. Lempar ke Daddy. Ah, Recha, ya Recha. Kasih Daddy. Take it, Daddy. Look. Oke, yuk. Kita liatin barbeque-nya bagaimana dong. Udah jadi belum? Baby shark, baby shark. You go out? Jadi tadi dancing di sana. Yuk kita liatin barbeque-nya bagaimana ya. Yuk, sini. What do we have here? Wow. Oh. Oh. Sausage. Sausage. You want sausage? Ai fost rece. I-a fost frig, s-a cutremurat ea. Da? We want sausage. Hai. Sausage, look. Adică punem în capac acolo, știi? La pardon. Kenapa tidak enak ya? Oh panas, e cald. E frig? Nu, e cald de la grătar. Ah, frumos. Panas. Ini Panas Hai la cald. mine. Hai E tu, foarte da. cald. Hai You wanna tu, go with mommy one? Haide. You wanna go with mommy one? Și tu mie? Și Go. tu mie? You do the same. Kiss, kiss. Kiss mommy one, kiss mommy one. Kiss mommy one, go give her a big kiss. Dă-mă rog. Bravo! Aoleu, aoleu. Nu? Jucăm acum? Doamne, te rog, doare spatele. Doare, sigur că mă Tata lagi siapin mamamnya. Wow, tuh lihat itu ada danau di sini. Keren banget ya. Keren? Keren or no? Oh, buka itunya nggak boleh. Kalau buka itunya nggak boleh tuh, di sini ada lampu. Wow, luar biasa ya. Bagus nggak? Kenapa? Lucu banget, saya yang paling seneng karena Dido seneng begini liatin keluarga saya di Rumania dan juga cuacanya dia nggak apa-apa, cuma kayak diem gitu. Enjoy banget Didonya. Dido enjoy ya? Dido enjoy? Ya ini jangan pegang ini, dingin sekali. No, 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 mami. Oke lah, jadi nanti kita kasih lihat bagaimana meja makan kita ya sebelum makan.
Tapi kita udah dulu ya karena Dido lagi mau main, jadi saya mau sibuk sama Tudor. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan loncengnya juga ya. Sosis ada di sana, kita lihat sebentar lagi makan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!